Alo, dobro mi došli u moju sljedeću epizodu tu na ovom kanalu. Danas ćemo pričati malo o igricama. Koliko su te igrice nama bitne, malo ćemo ton smanjiti da ne bude toliko glasno. Da ja vidim sve u redu, tu je sve u redu. Imamo igricu. Ovo je mapa te igrice. Ta je na internetu. To jest na internetu u Exploreru se može naći. A igrica je ovo tu. U igrici je smisao na planetu s jednom. I na tom planetu ima puno materijala različitih. I tvoj cilj je da sa jednim, kako se zove, elevata, sa liftom dovezeš neke specijalne materijale gore u svemir. Gdje je taj lift? Sam njega maknio. Moguće je da sam njega maknio. Lift vam je ovaki. Ogroman, znači. To ide u svemir. I ima kao liniju traku do svemira. I to onda pošalješ gore. Ovo je moj centralni nervni sistem, kako mi to zovemo. Nervni sistem. To sam ja osobno pravio i dizajn je isto moje. Kolege su mi pomogli oko fabrike i tog svega automatiziranja. Ali većinom vremena sam ja tu proveo unutra. Pošto oni igraju druge igrice. Za mene ovo nije igra. Za mene je ovo škola. Za mene ja tu učim kako se... Vidite, ovo je... Ako znate kako kompjuter funkcionira i čipovi. Sad ću vam ja pokazati nešto. Sad bum vam ja pokazao. Znači, ovo je ta mapa od ozgor. I tu se vidi sve jedna... Otićemo mi unutra. Da to vam pokažem. Otićemo mi tu unutra. Vidite. Ovdje recimo ulazi ugljen unutra. Ovdje je Eisenerz, to znači željezo još u raw formi. Treba se još ekstrahirati iz ne znam kako se to zove na hrvatskom jeziku. Shit. Da, to uglavnom tu ulazi unutra, to željezo i ugalj tu. I onda se to tu... Normalno to ide drugčije. Mogu vam isto objasniti. Ali ovaj put ide ovako i tu se onda pravi taj steel beam štal. To vam je čelik, što bi se reklo. Čelik. I od tog čelika se dalje prave razni elementi. Trebaju nam recimo ovdje cijevi. Trebaju nam ovi elementi tu za neke razne stvari. Ovdje je već željezo. Normalno. Od toga se pravi, to sam ja napravio ovako. Ide iz sredine lijevo, ide desno, bum. I onda ide jednom u krug. I onda puni mašine ove ovamo. Iz tih mašina dalje se pravi pleh. I tu imamo taj izvod tog pleha. Ide tamo van. I ovdje imamo još jednu turu. Ovdje se prave štange. Štange nam trebaju za razne stvari, za šarafe na primjer. Tak te stvari. Ovdje se šarafi produciraju. Znači te štange tu ulaze unutra. Cap ta mašina troši 4 MW. To sad ide tu dalje. Trenutno se ne treba toliko, ne produciramo. Pošto su nam lageri puni. Sada treba još lagera napraviti da bi to pokrenio kako treba sve. Ovo tu je naša centralni otočić. Odlučili smo tu ostaviti malo nešto i zeleno unutra, jedno drvo, kao naš info point. Tu nam je trgovinica, tu se može pušiti cigara, jest šta ja znam, šunke, kobasice, što ti žena spakirala. U biti ti u ovoj firmi ništa ne radiš, nego samo kontroliraš. Samo gledaš podatke, optimiraš, I love it. Znači, ovo tu je struja, vidite, to je struja. Production, produciramo.
Oho. Da, capacity, ajmo ovako, capacity. Imamo 3 nuklearna reaktora koja nam daju 7500 MW. Od toga se troši trenutno. Ne produciramo, lažemo. Ovoliko možemo producirati ako nam srce želi, ovoliko produciramo. Ovoliko trošimo. Znači, optimirali smo to točno da toliko produciramo koliko trošimo. To je jako dobro. Da, idemo dalje. Ovdje je kupfa, bakar. Od tog bakra se prave dalje ove... Fuck. Vidite kako to izgleda, ako znate kako se zove, napišite mi dole u komentare. Od toga se dalje pravi pleh sa razne stvari. Što ovdje ide? Da, ovdje idu ti kupfer kablovi za ostale stvari. Vidite, ovdje se pravi onda kabel što nam treba za kompjutere i ostale stvari. Pa, ovaj materijal osobno ne znam ni kako se zove na njemačkom. Tu sam ga prvi puta vidio. Katerijom. To nam treba za čipove i za ostale stvari. Treba li zlato staviti ili nešto drugo. Uglavnom, to sve ide ovamo u lagere. Sve se puni, vidite, beton se isto pravi ovamo, kamen znači ulazi unutra i ovdje se beton producira. To vam sve ide u ove lagere i na ove liftove gore u prvi kat di ide dalje. Pošto ovdje su jako jednostavne mašine gdje ima jedan ulaz, treba samo jednu stvar producira. A mi produciramo tu recimo pleh i šarafe za još kompleksne stvari. Još kompliciranije. Znači idemo gore u prvi kat. Shit. Što bi se reklo u Austriji, Ersta Stock. Ta firma ide do skroz iza koji znači ovdje ulaze jedan put te cijevi što smo pravili i ovdje ulaze znači ovi kablovi od bakra. Znači ovdje se pravi strator. Da, vidite, to je naš Tesla izmislio. To je induktivan dio u motoru što bude unutra i kasnije se šalta i onda se to vrti kroz svaki taj impuls. Vidite u školu zato. Ja nisam, ovdje mašina stoji, vidite crvena, koja je materina. No power, nema struje. Znači moj električar bi trebao doći ovamo i to malo struju pogledati. Ovdje dalje produciramo čipove, što su nam potrebni za kompjutere. Znači kupfer pleh ide tu unutra i plastika ide tu unutra i prave se kasnije ovi čipovi. Circuit board, znači poput neke karte, procesor neki. Treba se masa toga. Idemo dalje. Ovdje ulaze štange unutra. Šta još ulaze ovdje unutra? Ovaj band još nismo završili. Ovaj dio trake. Znači mi se sad nalazimo ovdje. Ovdje se tu nalazimo gore. I idemo prema dole. Da vama pokažem što smo mi tu napravili. Idemo prema dole. Ok, ovdje se znači pravi, šta sam rekao što se ovdje pravi? Aha, ovdje se pravi rotor. Jebeš mi se, ja znam šta je to. Idemo dalje. Rotor i strator uglavnom trebaju za motor. Ovdje šrafi idu nekuda. Ovdje izlazi beton sa elementima, čeličnim elementima. Znači ulazi beton unutra i ulazi ovaj čelični blok kao, to je za neke MK4 stvari tu. Ovdje ulazi rotor unutra, ovdje ulazi gore strator unutra i to u cijeloj liniji. To vam je sve na jednu traku spojeno i to izlazi onda. Znači ti motori idu dalje
u drugu halu. Idemo dalje. Ovdje idu šarafi. Šarafi i plehovi. Šta li se ovdje radi? Aha. Velika ova plata, kao jača plata se tu radi. 2 pleha, par šarafa. I te plate i te štange se onda dalje trebaju za ove frames tu, za ovu strukturu tu. To je sam baza, kocka ta baza za sljedeće. Ovdje dolazi aluminijum i bakar. Svi mi znamo da bakar i aluminijum ima jako dobre wärmeleitende Eigenschaften. To vam znači da temperaturu jako dobro odnosi. Ili, znači mi pravimo od toga aluminijum sheets, aluminijum pakete za ove blokove tu. Za hladnjak. To fino hladi. Znači, čekaj šta tu ide još, i guma ide unutra za ne znam nija šta. Uglavnom tu se pravi taj heat sink, to vam je to čudo. Hladimo kompjuter ovdje kao šiba, ili ulje, ili voda, ili neka tekućina tu šiba. Imate to i na autu. Hladnjak, taj, ono što se sjebe. Gdje ljudi stavljaju jaje unutra, možeš misliti. Uglavnom ovdje ide copper sheet i taj element koji je meni nepoznat i pravimo ovdje AI limiter. AI limiter vam je za umjetnu inteligenciju, da ona ne bude previše pametna. Mi nju spakiramo u ovak mali paket, to je kao lubanja. Znači malo, sitna lubanjica za malu sitnu inteligenciju. Idemo dalje. Ovdje se još istratori trebaju za nešto drugo i kablovi. Šta li se ovdje radi? Aha, ovdje se pravi kao automatiziran kabel neki. Kao vrti se, ulazi samo unutra, izlazi ono ko da. Ovdje se producira aluminijum, ovdje imamo neke kristale i od njih pravimo. Što je stalo? Aha, da, logično. Ovdje se uglavnom producira taj aluminijum. Tu ulazi iza bauksit unutra. Bauksit vam je aluminijum, taj nije toliko rijetak koliko mi svi mislimo, on ti se nalazi 3 metra ispod zemlje, gotovo svugdje. Samo ga ima negdje više pa im se ona kao više isplati. I ulazi tu unutra i ulazi i voda unutra. Znači to onda čisti i pravi nam isto ove bijele tu. Da ovo nema vode. Fucking serious. Are you fucking serious? Ovdje ne ulazi nikako voda unutra. To nije dobro. Doće voda. Doće. Ićemo ako budemo išli kod... Ićemo vidjeti. Plastika se isto producira tamo iza. Marinija. Da nećemo mi malo vode. Da mi to tu produkciju upalimo, inače ne ide ništa. Ovdje se producira guma. Ovdje je plastika, pošto ne trebamo toliko puno za sad. Ali gume treba pun kurac. Ovdje se producira gorivo, da ja mogu tu letit. Ovdje je moj Teslić. Ima 4 kotače. Vjerovatno je to zbog copyrighta i toga. Samo joke. Da. Ovdje dolazi nafta iz Sirije. Dole nafta, a gore je rafinirano gorivo zbog... To je produkt što izbaciva, kao ova mašina pravi gumu i plastiku, pa izbaciva kao to gorivo, kao produkt, taj end produkt. Mi to bacamo teoretski, ali možeš koristiti za ostale stvari. Ja znam da su to pune. Puno je to, dobro je. Puno. Oho, ja mislim da su ovo povisili, ja nisam siguran, ali mislim da je jedna bila 1012 kubika. 1200 kubika, izvinite, molim vas. Da.
Ovo su još stare trake koje vode do atomkraftverka, do nuklearnog. Idemo mi sad tamo, da ja to pokažem. Da ne bude video predugačak. Vi ćete to vjerovatno vidjeti malo sa 30 slika po sekundi. Ja ovo igram trenutno sa negdje 60 ili 70, znači za mene je to čisto i uživancija. Znači idemo, otičemo, normalno ima kao Hyperloop ulaz koji kao cijev uđeš u nju pa uvučete pa te izvuče tamo van di treba izaći. Di ti odlučiš. Znači idemo sada do naše struje uz pomoć ove trake. Idemo malo brže. Ja kad bi sam poletio tu dobio bi isto dobar gas. Idemo vidjeti šta je sa vodom. Dogo. Idemo vidjeti šta je sa našom vodom. Jebem ti sunce, nema ništa unutra. Pa da li ti radiš uopće? Ima, ali slabo. Šta ti radiš, majke ti? Šta? Sve ulazi ovdje. Vidim jel imamo tu. Kad smo već tu. Kad smo već tu da probamo to napraviti, ili imamo materijala, imamo struja. Viš nisi razmišljao, majmune. Vodišta, ništa, onda ćemo mi pak. A opet su vjerovatno nešto promijenile. Uglavnom ovdje dolazi uran, ovdje sumpor, ugalj odvodimo. Ugalj je dole i ovo tu su naši nuklearni. Oni njih naprave više još. Znači samo pola radi. Ovo su pumpe za vodu, tu dole. Jebem im sunce. Kad dođem dole. Šta ne pumpa tu vodu? Sad ovdje se ne smije kod tog urana doći blizu, inače gle ovo, nema ni ovamo ništa, pa ja ću poluditi. Problem je ako nema tu dosta vode, neće ni hlađenje od tog nuklearnog sranja tu biti dovoljno. Možda i oče, ko to zna. Te ne smiješ se približiti. Ovdje ima dosta i ovdje ima dosta. U čem je fazon onda? Možda su pojačali matematiku. Što se tiče, možda su imali druge faktore. Drugo ponašanje vode. Što ovdje kao ima unutra, ali ne jebeni 5%. I uopće prištekana struja. Znam ja da ovo nema efekta, ali ćemo mi to ipak napraviti. Uzbrdo je vjerovatno malo... shit. Uzbrdo je problem. Treba znati računati. Ja sam isto u školi imao kao tako pitanje. Cijev tolika i tolika. Koliko vode toliko i toliko. Koliko vati troši pumpa. Ovo ono. A nigdje nije pisao vinkel koliko mi pumpamo gore, koliko je to, nego samo je pisalo, ne znam, ja 100 metara u vis, kao 90 stupnjeva. Kako je to jebeno pitanje. Ali dobro, što ja znam. Možda su oni htjeli nešto testirati što meni nije jasno. Pa bi ja ispao glup onda. Da vidimo šta je sa tom vodom. 300. Cijepaj. Idemo, onda ćemo tu cijev isto spojiti, pošto ova cijev nam je kao
rezervni buffer, sve što vam ide višak, to jest kad smo na 300 kubika po minuti, water flow rate, onda kad idemo previše da ovdje ne bi stalo, samo rokne ovam vodu unutra, a ovdje nema pumpa, ko što vidite, znači kad bi zatrebalo vode, direktno bi iz ovog lagera vodio tu i uzeo bi tamo. Te lagere smo htjeli još malo pojačati. Treba se dosta dole za produkciju. Dobro je doći to od sebe samo, polako. Nek se treba ono dole. Šta je ovo? Ovo je stara traka. Ovo sam ja tu uvod stavio unutra da se potroši. Od stare trake. Ovdje sam isto to napravio. Da recikliramo, da ne trošimo dijelove. Nego je ostalo bilo na traci. Ne znam, nije još par 100 komada. Sam ja to sam tak tu. I ovi alati će biti u budućnost 100%, znači uspjet ćemo to sa energijom na par metara. Će se strukturirati jednostavno elementi. U filmu. Yes. I ovdje dolazi taj uran, to je kolega doveo. Ovo sam ja doveo, to jest i on isto, ove roza stvari. Kablove. Kablove. Nam treba za kompjutere. Znači, mi smo sada tu. I ovdje ima kao našoj moj električar ulaz u tu neku špilju i u toj špilji je napravio fundamente, kako vidite, i kontejnere i čekaj, otića dole, ja ću vam to morat pokazati zato što je to previše jebena stvar. Znači ovdje kad ulazi voda unutra i ulazi taj gotovi bren element, evo ga, vidimo ga ovdje. Imamo te elemente i te ulaze tu unutra i kad se to naravno potroši imamo otpad nuklearni. Taj nuklearni otpad odvodimo ovdje u tu špilju, sad ćemo mi otići u nju da mi vidimo, ja to vam pokažem. Znači ovdje su ti nuklearni plantovi, ti reaktori. Mi ćemo sada odletiti do dole. Lako. Ima tu, može se napraviti kao neki štit, ancug. I onda priđeš bez problema. Problem je taj, ne možeš obući to i taj jetpack, kao ne možeš letiti, ne možeš jedno i drugo raditi. A da, i na toj planeti ima uvijek nekih životinja. Opasni. Evo vamo ide jedan otpad ide ovamo već unutra. Mi smo to tako riješili da to tu kroz vodu ide, da se on malo opere. I onda tu ulazi unutra. Da tu zađemo unutra, možda se može zaći. Tu nam nuklearni otpad ide tu špilju. Tu bude pauka i ostalih stvari. Evo tu vidimo prve kontejnere, ne znam koliko se ja tu smijem približiti, ali ćemo otići malo testirati, vidjet ćemo koliko smijemo. Shit. Evo, do tu smijemo, dalje ne smijemo, inače će nam Def. Alo. Kako je to lijepo. To vam je najzdravija metoda koju za sad imamo. Jedva čekam na fuzions reaktor. Fuzions reaktor kao nema otpada. Kao. To se tu čisti onda. Znači ta čista voda dolazi odmah ovamo. Ulazi tu unutra i to se reciklira naravno. Ta voda opet ulazi u taj sistem. Tamo čistimo aluminijum s njom. Ovdje hladimo nuklearni reaktor s njom. Da. Tako vam je to. Ovdje negdje hotel otvoriti, hotel Radium 2.0. To bi bilo super. Sve bogataše dovesti ovamo ovdje. Voda neka ljekovita. Svima je super na početku, ali na kraju odušu se u kurac. Gasi mi se cigara. A i upaljač mi ne valja. Jebem ti kriza. Idemo sad ovdje. Sad ću vam ja pokazati taj
Ne, 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 ne. Ovako možeš umrijeti isto. Ako si previše visoko. To me već umro i onda ne možeš doći do... Ovo vam je Hyperloop. Idemo. Bush. Opasna, jako opasna stvar. Oooo. Sutra ću skupiti novi upaljač. Evo vam, nekada to je išlo tu gore. Ali izgleda da se nekom nije isplatilo više. Uglavnom, to je to. O ulju da ne pričam, jer ulje je stvarno priča za sebe. Tu bi morao onda otići u Irak. A mislim da imamo i Hyperloop do Iraka. Sad ću vam onda Irak pokazati, kad već lupamo. Ovo sam ja tu strukturirao. Zato što mi je sve ostalo bilo nekako tupavo. Sam ja ovakav sistem napravio tu da se to može vidjeti lijepo. Sve od ozgor. Sve lijepo, ima svoje mjesto, vidite. I ulazi sve tu unutra. A izlazi ovdje. Fino, fino. Naravno, tu svako ima svoje tehnike i sad će svako reći mogo se ovo, mogo se ono. Mogao sam. Ali nisam. Ovo je već verzija 2, ovo je već... Ja sam već... Nije to jedina fabrika koju sam napravio. Ovo je hala 3. Gle, i opet mi se ugasi. Dobro je. Hala 3. Ovdje se produciraju turbomotori. Koliko se ja sjećam, za turbomotor trebamo ove velike mašine, one naravno puno struje troše. Znači one trebaju hladnjak, radio unit, control unit, motor i gume. Vidite da je guma neki zajeban problem. Ja ću staviti svoje ove unutra što imam. Pa to onda radi, pravi taj motor. I imam 5 u redu za jednu stvar. Komponente. Recimo ova pravi jednu komponentu što treba tu unutra u ovoj mašini. A za ovo trebam jedan red, za ovo trebam jedan red. Znači 3 reda ovdje, 1, 2 i ovaj zadnji skroz iza prave dijelove za ovaj prednji, za prednju mašinu, za turbomotor. Ovdje je taj heavy modular frame. Znači on se pravi od ovoga, od ove... Kako se to kaže uopće na hrvatskom, ne znam. Pravi se uglavnom od toga. A ovdje se pravi normalni kompjuter. Još ima super kompjuter, još ima... Ova hala se mora još produžiti do kraja. I još i gornji kat će biti isto što će producirati. Tu naravno od ozgor ti materijali dolaze. Naravno da se to dalo ljepše strukturirati, ali nama je trebalo, pošto imaš tu misije, tu pod pritiskom si, ako nisi pod pritiskom, onda neš ništa ne napraviti nikada. To ti ja garantiram. Idemo u Irak, na brzinu. Mi smo rekli da je to Irak, kolega pušta uvijek pjesme. Sirijske, nema veze s Irakom. Nije bitno. Ovdje, kako primijetite, malo lega. Ima manje slika po sekundi. To znači da je grafika malo preopterećena. Moguće da nisam upalio MSI kad sam počeo snimat. Da, 100% je to. Da, i fizika je isto čudna na tom planetu, možeš kako hoćeš. Pokaže da mora biti ko na zemlji. Ovo je moja sobica tu imam te svoje stvari bezvezne. Idemo dole. Ok, znači ova skroz lijeva ide u Irak. Idemo u Irak. Kabo ne prospemo. Za ovo nam je jako dugo trebalo. Puno bakra. Puno. To su životinje koje su na tom planetu koje žive, ali one ti ništa ne rade. Ovo je bio realni razlog zašto su morali ići u Irak. Proveli smo struju i ove cijevi tu koje nam pumpaju naftu iz Iraka. To nije bilo jednostavno, pošto vidite nije to nije sitni put, ti moraš otići, vratiti se nazad po još bakra i po još materijala i onda se vratiš opet, onda tu ima paukova, ovih životinja tu razni, iračkih i
Imaš motorku, moraš kroz drva, moraš kroz džunglu, moraš ovo, moraš ono. Ovdje smo kao malu štufu napravili, da ne bi bilo sve tako. Trebalo bi više tih napraviti, to bi isto trebalo objasniti jednom zašto. Ali ne danas. Da. Ovdje smo već došli u Irak, vidite, pijesak je tu. Mi šibamo kroz to. I ne može nam niko ništa. Ovdje se napravio kao Einheit unit jedno, bez veze da pumpa auto. Isto tako je tu, to je bilo na samom početku negdje. Pošto sam znao da nam nafta treba, dolazio sam svako toliko ovamo. Pošto ne da ti se u jednom komadu to napraviti kad trebaš ono, da ajmo ići naftu radit, ne da ti se ići naftu radit, vidi ovdje još imamo jedno polje, nismo to još uštekali. Znači 3 pumpe nam rade i sve uvode u jedno cijev. Oho, are you fucking serious? Opasno, opasno, moramo ići. Zašto ne pumpa? Ovo je neki problem ozbiljni. Idem prekontrolirat ostale, jel pumpa, evo. Ovdje je zeleno. Ovdje je pumpa. Koja pička materina. Zar nema struje možda? Eto, i tako onda ti problema nastanu negdje. Ovo ima struje, znači bi trebalo teoretski ovo isto imati struje. Sad brzo približim dok ovaj nije došao. Koja ti je materina? Joj, sam da neće ovaj... Mora da se nešto bilo vam promijenili. Ovi što su pravili mapu. Pa je kao zapelo malo. Evo ga. Super, sad ću to napuniti polako. Tu cijevčicu. I da vidimo koliko ovdje ima. Ovdje ide 300, fino prolazi. Znači tamo naša potrošnja. Čim bi ja prištekao sad još jednu mašinu na to, još jednu pumpu, trebao bi... Jebem ti... upaljač. Trebao bi... Vidio ovo opet zapelo. Pa nemoj me jebat. Puno. Ima pumpa ovdje. Nema, u tom je vjerovatno problem. Jebem ti mater. Ja ću ovo sad lupit samo ovako nekako. Da. Može, zašto ne, jebem ti. Ovo izgleda da je, ipak. Čekaj, imam ja ideju. Znači ja njemu ovdje struje, pa ti pumpaju tu dole. Ovdje je onako pad, tako da ne trebamo 2. Da. Znači se to polako. Jebem ti upaljač. Ništa, idemo u Hyperloop. Ništa, to bi onda bilo to za danas. Znači mi sad vozimo ovaj put unazad. Ja htio objasniti vama da vi djeci više date igrice igrat koje imaju smisla, a ne koje nemaju smisla. Da.
recimo CPU, CPU. Vidite kako to izgleda. Pod mikroskopom. Čip. Računa stalno. A to vam slično izgleda kao ovo ako vidite. Znači vi ulazite u sitan svijet unutra, u neki mikrokosmos, makrokosmos. I pravite kompjuter. A niste uopće svjesni toga. I naravno ti što prave te igrice dobiju te vaše podatke, vaše ideje i s tim to sve ide u jedan folder koji se puni ova inteligencija umjetna. Znači ona zna, to nije to zbog tebe da bi oni sad računali ko si, šta si da bi tebe uništili, nego hoće tvoje ideje jednostavno. A ti im ne daš. Ovak platiš za igricu i odigraš igricu i oni imaju tvoje ideje. Ali koliko sam tu potrošio, ja sam tu već preko 1000 sati. 1000 sati, to vam je, pa kad bi računali, 10 eura po satu. Ništa, to je to. Nadam se da vam se svidjelo i dajte vašoj djeci da igraju interesantne stvari, a ne gluposti. Vidimo se.